Duboko u šumi postoji selo u kojem stanuju veseli i sretni štrumfovi. A među njima i jedan izrazito zgodan, s ugodnim dubokim štrumf glasom, čija svaka riječ... Dobro je, pripovjedaču, ovo je dosta. A dobro. Ali u blizini zlobni čarobnjak Gargamel ima novi podmukli plan. Stvaram svoje vlastite kreacije da napokon uhvatim te štrumfove. Zvaću ih Dragolani. Gdje smo to? Upalilo je. Skoro. Sony Pictures Animation. Dragolani, u napad! Evo mog plana. Na mami ćemo štrumfetu da bude zlobna kao mi. Toliko će joj biti zabavno da se nikada neće vratiti. Ojoj, uhvati me! Ne brinite se, štrumfeta ne može biti zlobna. Zašto idemo tako sporo? Idemo! Zločko! Ili je ovo zabavno? Ne, uopće nije! Štrumfovi. Dva štrumfa. Ma daj, samo vas štrumfam. To je odlična imitacija. Uskoro u kinima.